niguo maundu mekuhanaga riria igoti ikaru rikindirire uhotani wa President Muthure Ndagitari William Ruto. Kenya kuma kona itiganite cia bururi maumururukire na gikeno gukungwira uhotani uyu riria ririta ria keri kuona no makungwire riria uhotani wake wanirirwo ni muikariri giti wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC Wafula Chebukati. Ya bottom up na pesa mfukoni itakuwa na sisi kutoka leo na kuendelea mbele. Igwa wega we ni ukenete nikugirio maithori maria twanarira. Akenya ya maugite mari na mwihoko munene na thirikari ya William Ruto wari kuringana na ciraniro iria cieranirwo hindi ya kampeini. Sisi tumeshukuru, tulikuwa tunangoja mtoto leo watuambie mtoto ni wa nani. Na leo Martha Koome ametuambia mtoto ni wa Ruto. Walisema ya kwamba watakubali na uamuzi wa mahakama. Tunaomba ikuwe ni hivyo, mambo ya maandamano hatutaki, tunataka amani. Sasa watu warudi kwa makazi zao na wajue kazi ya mkono yao na kulipa ushuru ndio itajenga taifa. Maneno ya kufikiria kuna vitu ambaye watapata hivyo tu venye walikuwa nafikiria, maneno ya vitu za bure hakuna. Kaunti-ini ya Uasin Gishu ni kumwe gwa kuria Akenya meyumiririe kwa uingi gukungwira riu makiuria thirikari ino njeru gwitikira kuhingia ciraniro ciothe iria mareranire hindi ya kumatha kura na makiria kuguithia thogora wa indo cia mahuthiro iria ikoretwo ciambatirite na gikiro kinene. Kenya yenye tuko naye saizi ni sisi vijana, wa mama, wazee tufanye kazi kwa sababu tuna kiongozi mwenye anajua kazi ni nini. Sisi kama wakaaji wa Uasin Gishu tunaishi na umoja, hakuna vita imepatikana Uasin Gishu na tunaendelea kuishi watu wa Uasin Gishu na tunaambia watu wa Lodwar Uasin Gishu tuko kwa William na tupige kazi pamoja. Tugoithiria thitima kindu giakira tugoithiria mutu ucio ti horo wa kwaririria ucio ni horo wa kuria atiri nire mutu uragoithio. It is a matter of when. Maundu yake ya gatatu mawira maria tukoretwo tukiranira andu aitu maheo mawira. Mwena wa Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga aikari maugite mahoya mao ni macoketio kuona mokirire tene niguo macagure Ruto na riu kiria makoretwo metereire ni gukindirwo kwa uhotani wake kuria macokeirie igoti itugiru ngatho makiuga ni riheanite kihoto kuri Akenya. Matua cira na kiboto na gwatuika IEBC gutiari na ukora kana gutiari na wei thiine wa maundu macio mothe matabanagia. Thiine wa mwaka umwe tureruo ni Rigathi Gachagua tutikerira na ni manenjo tutikerire tondu twina Ngai. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.